Yamo kwa baby Adom TV Badwam dwumadi no eso de do so no ho hia pa say ye hwese de apomuden mu nsam no etie nti give us Herbal Center for aba ene no no ahodo a won mo wo adwama so no ye ba be kasa fa ho be me na no pe ye mo ache e bia boko de eja wa de na da na Dr. Penny so ho ye de ya mi Adom no ho ye pa o ho anu akom kakra ha no asa pie unhu tu we ba na ye so de chia so den ye ni nkomo ne yo madase na menchia ahwefo ne obibia na no pe give us Herbal Center na ye de edronomy no na ba ye give us Herbal mixture no nie ena we ena ye give us GC mixture and capsules into we ni nsuo ena ne topa ye ena wo be kwakoto na ba cho no ene no ye ntwe ahwefo ne Ghana fo nyina adwen famra so se ye nura hodo na ye de aba adwaban so ba cho ye mfa enso so yare ano ana se ye mfa ntochi tochire na mom ne ye di tu yare ase se ne betumi abo ma bibia tumi akonka enti we ena ye give us Herbal mixture no obi won mo a obo so beda be so na se ni peduani nyina ye mre obi won mo wa bo wa nansa na otwe eko na otwe mienu nie ontumi entu wa na mo ena odwun so ye normal ewa me pa cho enye normal ewa obi nso won mo a wo hwe me a wo tie misesi anu obedidi na wo be sori bia no na aduane ne gina ne bo ena de bia na complaini ena me de aduane na me die no asa okesu kakra po a na ote aduane ne mpampa me pa cho ne nyina no ye nipedua no mo akoa no se ne ese dwumadie no etumi di dwuma no enye sa na tie enti obi a wo tie mi no me pa cho obega so our loss of appetite atenka wo de be didi no ani ho otie aduane mpampa na so otie aduane kankwa na ne ne enje ne kondo aduane eno ne edi kan obi nso wo no mo a ode wakwa danka wasori de nkese ahoden wo ho na mo no aye boho oje ne ho bia enje mepacho sa anya me nyina no ya de ba akopɛ ansa na obienu mo beto no mepacho ya abo antontom na ye bebe kaw na wo be kaw no obegya ne efe no plasmodium parasite de gu wuntini mu enti mepacho we gya no ade egu mu no hwe o onum nsu a efa wuntini no mu na koni pedua akwa ne bebe bia enti na mu sa no na plasmodium parasite na ntontom ba ye fe no female anopheles ejegu wuntini no mu no eni nsuo no di afra enti fiti uti ebepe na ase ko baabi bia udidi a eno nso enam ntini no mu na ono nso ne ntini no ko eno na nchem ebra akoma no pompe eye moja na se wodi moja na ema nipa akwa ni nyina no na eno nso na emu a enti wani meba ho so no na sa plasmodium parasite na fiti uti so bepe na ase agini pedua ni nyina aboso eno nti na give us Herbal Center e tai kan se men twa ma yare ne enka won shansa wan sunsun so ba ko mienu no na otu hanamo me pa cho ko herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop bebi e ton adro bia na kope give us Herbal mixture bi we etisa no de onum na no pa ewia anwumre wo ne wo ma o madi finche du mienu eko e na o metumi ya den anom na eno eche no and wenu ebeboa e ma na betutu yare na esen asidi amawo enti no bo so obi wo hon ma ote ho ohun zuzu aso bia won yare obekwa yare sabia da kope yesi o malaria ene edi unya na onum se ebre ewura plasmodium parasite ni ewura ni pedua no ni ntinim sa na da be ka se e kan wato ho no no oji ho bia enye enti na obi wo a nka mba hwe o anaju de suo mu de dumie no donko nka ewiem adwo fom anyunu adwo ho ana kwa brane awode no pa so ohyew san wo mu ene ni sumi oda so ni ntomode akata no ni nyina mu afo setam me pacho ekoba ne sa eye ntontom na de bia ka se yare da ya no faafa no eya ye ma ye ni nku o malaria de se normal o malaria de me pacho sa malaria na ye normal no enu na wan hwe ya o enu ya na ehu no ha weni beba ho so no na de wo eko enu nti na akwa yare sabia hodo na unye wura OPD na ya kasi ye ko ye wo yare no hwehwe mu a oha mu chichemu be ya de okron ani echire de ye be ka se ye tiridi a ye ken ya malaria na akwa ko wi fever na fe de yare ahodo ekeka ka ho na ede ko wi me pa cho men twen e ma no nko wi o sa unya give us Herbal mixture ebeboa na madwuma pa na adwuma so edi ntino na hotedin ne guy name anase ne nickname eye give us a
entontom eda ho enti konya we bia eno ene betumi aboa o ma bibia tumi akonka ni nyina echire no ese boost your immune system no obi won ma otena se kakra po se ne nase nyina tatai wo ma ne nan so a wo se sasabura so ne nan wo so bibi mu kakra pa wo se ne nsa agene ne nsa na be gene sa we nyina no ne nyina no ye intini na emu esi enti intini no mu si a moja ne ntumi ndie fusa ne nkoni pedua akwa no obi tumi na nto se mi nsa ewu ma me papa unsa ewu anka onam ho enye ne sanete eye moja ne na nkontia na moja no nso nkwa eye ntini no na emu esisi ntini no nso mu besi a eye nnuane ahodo ye di obi won mo be ko butcher shop anaso wo ko to aduane wo ko so twasrade to soma me de na ye di srade na ne nsa ho nyina asoche eye ni peduane na odi ninya enti pacho nya give us Herbal mixture na moja na agbo apaapo ntini na emu esisi no ekona ne ni nyina ama ntini mu ada ho ama moja na etumi ade akonkan bibia wo nti ase ne ahomatrofo no gu kasamfoni nani obetumi afa na oni ye ndi nkomo na bibia alcohol we na ye give us GC mixture and the capsules give us GC mixture and the capsules we no ekunitia enam yare we bia titi ebema afa emma ena afa siesie ni pedua no ema ni pedua ni gina brane SCP esita me ba cho eya enam yarewa no edoso enti empese ebebobi ejebi namom no eya nia empempi ni edo nyina no etai da adie no enie obon se bema ewo honma na ensoansoa bi ababagu ne bema no obetumi adua na fe da ye tuntun na ye prekesene na ye bibibi obi nso honma ogu nsu a obon se mu ye ne ya emu hyehye no obi di owa na emu apai mi no o se ene me be won tafo me pacho ugu nsu ne mu pai mi no enye ntafo wasam eye yare na aba se bi eye obememu enti ese oye de utumi tu ho anamo na ekokọ bansa ese uju nso twa no won se empempi na otegu nsu ntentem anase ugu nsu na emu ye oya na emu hyehye no na ese eye nemu yare bi na de ne ho eden aba abagimo enti mpacho uye bema na edura wo hia ede tu ase a eye give us GC mixture and half in the capsules and no and a year do pa ko Herbal shop yanum ni mienu bobu ofa to pa no eni nsu na aka bom na wanom na bibia na eden etumi akonkan oba nso de me pa cho ebre bia na ese ho etumi akama ese otumi nya sa abota yem no na asa reshem no unam krom wo ko dofo nchen wo ko ura na udofo nchen nyasa reshem no na oba bia otunso onam na sebi na himfi onum no ehonum ntwaye no na se de bia na wonwenwen sa confident ne den eni ho enem yarewe bia oba etetew na wa himfi onum sebi bia enka na se mpampa bia efi oba wani nje ho no unya give us GC mixture and afa in the capsules am pacho eno na ebe boa ma bibia na den etumi akọ enkan enro ya me di hu enkomo nyina no enye na oko Herbal shop bi e wo mayimu pharmaceutical shop licensed chemical shop eni be bi eton aduro man Ghana eni wiase afa na da bibia mpacho benya bi aduro give us yenro no enye Ghana hanko amano ni be bibia wo de eno an se wo de efreye kire nso wo de mi o man we so mi okuro we so na me pe aduro no bi na uni ye den entumi eni nkomo enti ma me nsia ho matrofo no so eye 0543 222470 0543 222470 na obi biara enkopa dupa enom we de meko ne krakra mu na ensuo na bi mba hada na mu still edaso adwaman so eya abuju nsuo ensuo a onom a eboa mo ni pedua den etumi konkan eno na ye give us ice wose eye abuju nsuo ya to apete bebi bia betumi eden nye bi ato yeda se papa panti give us Herbal center na ote won kano nti kwai na onso kope wo die ma memfase da ma Franco Trading Enterprise phones papa pa fie phone bia wo pe ho accessories bi wo tabletop fridges na wo pe wo benya bi Franco air condition nso e wo kokoje wo die sisi na fe wanya wo CCTV camera nso e de abo office fie se be ya bia wonam bia no nso wo betumi ehunu nia e koso Franco number si eye mienu 0246 422338 0246 422338 and 0555939311 0555939311 now on a Franco Trading Enterprise edi enkomo ene yabusuan ene adofo nom edi wonuma wodante yen celebrate wonmo na
na bibia nkofa osumofo to sumam na menhwe Mike better happy birthday enko ma si kone manso watra so ene de yeso wo ba be piem obo ase tutuka ene o birthday happy birthday enko ma si kone onyame hirawo onye okese ozi se obeye kese pa nti we Isaac no manyo na wish you a happy birthday no na fe yankasa yen sofo Bishop Yaw Owusu Ansa ene Bishop Yaw Owusu Ansa ne birthday happy birthday enko Emma Bishop Yaw Owusu Ansa Badwam FM ahomachi no num bia so penite so awodi nyame asem Emma ye Resurrection Power and Living Bread Ministry asori award and suman them says vision ho aha onene so for penny ya wodano enti Bishop Yaw Owusu Ansa happy birthday enko Emma afeya yenua bema Philip Osei obi ekosi say wasempa ene birthday enti Philip Osei obi happy birthday enko mawo erade animonyam nya kese ewo so oma osumfra adumu enko adumu nti ene director Sir asanto ntimi am project pictures no nti ye de si ha bidi de afia amankwa tamaklo mi kwe mambotma ye krado odi ahosepe to so na fe kwesi so asemidika ene people's forum beba so na fe nkoma wo ho ato so ye da se